The Man from Nowhere actress Kim Sae-ron kum somni pali chu ni som paruk February sang ni somni panga a apartment siang donggu sola thiam hu ani a arwang hi a thian pakhatin awang huchhuaka police official ten CNN an shil dan chuan Kim Sae-ron thihna hian twal thana lam engma mu a omlova a thi chan hi chui me kani Kim Sae-ron hian no pangte ani lai atengin lemchan lamalu chila kum no pang tak ni si a South Korean actress jinga thaber polani kum sang hiya sola alo pianga sang ni pakwa a film chan a brand new life atengin aron lara Cannes Film Festival a hian in lanin a film chan to te wangin award po adong nuan to ani nima sela Kim Sae-ron nun chu atwang reng thei bik lo sang ni somni pania rui chunga motora khala wangin manani a 1 million somni choi turati ni in hei wang hian aming chele a mi puite dem na satak adon pha a Kim Sae-ron role play nun ber sang ni somni pathuma Korean drama Bloodhounds a role tam tak chu aming chiat na wang hian pai chen sak ani ti in an soi thildanga han pakai lokila South Korean netizen saute hi an rap thak ma thin shet kan ti ang an milarte an real rem lo zonga an chet pal chuan na satakin an bei ngal chiam thina an milarte nuna chepin an soi sel na twar zo lova intilum milarte a tam tak an om to a an career thingin an ti chiat sak vek mai thina ni